Siren düşüttün tüyünde. Çıtlaşkın gelip filmine. Çoldaş mor öpünü. Anca bıça oynap gülüp çırkamaylı bir ya. Bunu var. Tamaşa bespi. Cemil sınav çatası var. Bizde tamaşa bolduk. Bizde de var. Tamaşa bol koy. Kana? Kimin yeri? Komiser benim bombaçılar gider. Sen mi? Sen mi? Kana? Sen mi? Koyunuz da. Ben sizlerge Cengiz Ceyitli Rugaç emesmen. Ben sizlerge başbuğur komisarmın. Oşondaydı. Sizde deniz flotuna tuğra mestandaga. Jö armiyaga jibергende жақсы болмақ. Jö armiyada da işitеген. Oşondaydı. Biz siz menen psixologiyalык жактан тура келбейт экенбиз. Katbe gerek. Koldoğur adamlarla işleşeriz da. Биздин турмуш казармада, түрмөдө жүрүп бузулган. А сиз бизди акыл эстүүлүккө чакырыңыз бар. Бизди жайыбызга коюңуз. Бизге акыл үйрөткүсү келет. Katbe gerek. Ben de sizlerden köp yürüyorum gerek. Bırak emne ne? Ki hoşunda. Тура. Биз сизди жакшы тоso албай калдык. Мындай чумшалбай калдык. Ыкка келише алабызбы? Gelişeriz. Көре жатабыз? Alexey. Toktop dur. Söz var. Alexey. Bizde temir değil tartip gerek. Tartipti. Oşol eski tartipke famınday toyduk. 5-6 yıl süylөгөндү unuttuk. Sen süylөгөндүн bileksin bu. Tuğra süylөгөндүн delek. Bирок adamlar oğalır mı? Oşonça güç kuat jetebi? Göğüsler var. Sen beni bizde sokur dep turasın bu. Biz adamlarga toluk işenemiz. Adam balasına. Adam balasına meniki degen jeke men çıktı gördü. Bu beçara canға bire turan hayır sadakası yaptı o. Adam balası koroda koyu tolup tursa, koroda olan kotuklaka göz atat. Bunlardan korkuluştu. Alexey, okup kal. Adam koroda koyu tolup tursa, salatta kalgan kotuklaka göz atat. Kulaktan durmaz. Kalıyıbek! Oy, salamu aleyküm. Aleykümselam, qanday? Qanday Ay, eşikке seni bir gelin çıkırıp qan. Meni mi? Kalıyıbek. Qanday siz жақсы turasınız? Жақсы айланайын десе жақсы. Ay, sen bu aktör bolup algansın be, ormançı bolup algansın.
Bak jigitke 70'ine nasıl kılatı geldi. Ekoten kolum geldi. Ay Asaman, mutluktan. Galibek, sen göçöğün ne bilin? Geçe. Akarcan bilen tigi bir oğlunun gayrıtlarında işte. Жақсы. Ana, bugün hem ne kılasın deyim de. Bugün oşal oğlunun ayağına çıksam da. Basta. Galibek, dige bayağı balıkçıda kinoga jaskan. Yüzken ne oldu ben sakal eden muska? Bayağı siz yazıp bergen mi? Ne? Dono ne? Abi tutan al. Uğuspaysın bunda. Vallahi Bas git bu. Onu kal varız çoğu ya. Ulan abi. Oyucuğun birde tuman suyulup, otur albayım, demim jetpey buğulup, o adamlar bu opasız düğüneden ötmöçüdey ozun avuz jurunum. Тоқтоғылдай, толғын күйіні бұраған, аккордеонды чертіп оғын құраған, теңер тоодо, қалдын ота издери, өнер көчін, жаңын қаулаған. Assalamu aleykum halayık halkım. Kutmandı geçinizler mene. Ulu oğlurdun boğrunda, Ulaktın doğuşunda, Kırgızdın yüreğinde, Ukpuluktu жаңырған, бұл Қалыбек атауыздың оғыны. Elmira, Nazgülüm, Kıyaldanı, Dolun, Adbaşımdın kızdары, Tansırı, Gülsarat, Dağıdalay elden жүрегілі жақынырlar, biz сүйгін Қалыбек атауыздың жан düynösü. Егерде Қалыбек атауыз бүгін тірүү болғанда 80 жашқа шықмақ. Dağıdalay oğun жаратып, төрімізден орын алмақ. Kırgız Respublikasının el artisti, kompozitör Қалыбек Тағаевтың Ескерүү Жумалыгын жыйынтыктоо концертине хош келипсиздер.
Сезим оту, bir укмушту сыйкырду, сездир алсаң, сүйүү өзү көп кырду. Жашоо оту, сүйүү менен көп жүрөт, ошондуктан анын жолу миң кырлуу. Оор жок отудан кийинки эскерүү концерттин берип атабыз. Бул өзү биз үчүн мына элдин да астыгын караңыздар. Мына Ошто Ырысбайды эмне кылып атат? Өлгөн күнүн эстейт, туулган күнүн эстейт. Ар бир учурларда концерт берип туруп эскерип, ошол жакшынакай бир эмерет өткөрүп Ырысбайды карачы кандай гана гүлдөрүп атат. Биз керек болсо чын-чынына келгенде Жумакемди унуттук. Мына Жумакемден өткөн композитор жок да. Жумакем деген Ырысбай деген Жумакемдин мындай балдар болуп калды. Калибек Тагайып ушундай. Анан ушул мен айткым келет, ушул биз бат-бат эскерип, ушул эскерип турганда арбак деле азыр болуп болуш керек. Анан эми Кудай силерге ден соолук берсин, аманчылык болсун. Мен айтарым, ушул Калибек байкем экөөбүз бир айдан. Жанагы ат башынын бирлик деген кичинекей айында Калибек байкем, мен, анан кийин Дүйшекеева, Майрам Дүйшекеева деген ырчыбыз. Ушул үчөөбүз бир айдан төрөлгөнбүз. Ушакта өзү ушакта чоңоюп, андай нарынга келдик, андан уже ар кайсы жакка кетип калдык. Калибек байкем Бишкекке кетти, мен нарында калдым. Ушундай Дүйшекеева да Бишкекке кетти. Ушул эми мен ушуну айткым келет да, ушул Ырысбай сыяктуу мисалы үчүн Калибекти ушул боюнча калтырбай, мындай кичине эбет турсак жакшы болот эле. Кандай дейсиздер? Бул браво. Мен анда сиздер үчүн Байкемдин жакшы көргөн ырынын бири Назгүлүмдү тапайын. Аткаруучу композитор Камчыбек Жусупов. Kırışıp kanacıktan yayını Ağlanınca kanacıktan yazını Karganca karmasını dönür Tarihinden kağılayın nazgülü Adırına Jettim deyime Gülüm Tarihimden kaklayın nazlı gülüm Sen sikiliktin aligi boğulan Senin dansan çürüğünden koşulan Eskin bizdi acırak kız bolsocu Elde жазда егіз өскен қозудан Eskin bizdi acırattı bolsocu Elde жазда егіз өскен қозудан Dilge girdi makabattın ırgağı Dilde ne nazik sezip kıvlağı Sarganca kadırlasın öpülü Jastık kura buldurmuştum çırgağı Kadırına Yastık eken buldurmuştun cırganı Kadırına
Temizlemçi baba geldi. Rahmat. Çok Қалай кеткендар бар болсын. Bir қосқалы алғандар мен нуағымдағылар кумирім болчу мен. Қалдек тағай. Мен сіздерге сон Эльмирасын ырдап берейін. Эльмира, атқарушы Айдар Есенханов. Gözlerim istanına kıymetli Çaçtık sana kılbanına Büte büte dalbanın sarılıp Çiçeğim kaçarsa yoluna Kısmatın yer için, inandım sen için, yüzüme sen de ümidim. Ne muzlukan, sen mıraçkı sen için, arkadama arılar dilesin. Aşıklıktan ayıkmağım canımdı Ayıp kırar senin ana eylesin Elmira 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 kısmatın yer için İnandım sen için Yüzüme sen de ümidim Sarınadım sansız soygu bakanı Coğuşup açan gönül açamı Sen darılıp öp taşarsın adamda Gidip geçtik salamındı casanı Kısmatın yer için, inandım sen için, yüzüme sen de ümidim. Gözlerin kararıp, koynumu yaralap, Gürsem bir oldu sağlama. Жаштық вальсі Обоны Қалыбек Тағайым, сөзі Төлөк Шамшиевдікі, атқарушы Мекен Жаныманова. Тосықсың жолымды, қармайсың жолымды, жақтыра бермеймін жайдарым мұңды. Алмағым бақ менен аралап келем мен, алдыман шығасың артымдағы сен. Жайдарым, ардағым, үйгөсің, алды жақтан жолығып. Сөз айтасың ең тұшқыр болып. Bir жігіт жылмаяды ұялаң жер қарап, Көнішіп басқандар өтені шаңғылар. Топ жаштар чоң қуат құрбылар жоғылған, Жашты қырылана чатты қырылан, Жаштығы шатты
ömrümdü qanday sonun jırgatar Top jaşlarım jırgadı menen baratar Tozulsun yolumdu, karmaysın oğlumdu Jara bir benim jaylarım oldu Almalı bak benim ağalak belimmen Aldıman çıgasın aptılıdan sen Jaylarım, ardağım, üyösüm Aldı jaktan joluğum Söz aytasın teң tuşkur болып Söz aytasın teң tuşkur болып Mafuri, akordeonçular, Narın Rayonluk Madaniyat Үйü.
жаштым сага багылган үйдөгүдө жет абагадым зарыды айтчы жаным качан сага жолуган Kısmattın el üçün, kıyınaldın sen üçün, yüzünü göçsen de ümit. Kısmattın el üçün, kıyınaldın sen üçün, yüzünü göçsen de ümit. Қалибек байке şu туралы bir кичинекей ой толгомду айткым келип атат. Қалибек байке менен Ырысбай Абдыкадыров 60 менен 70 жылдардын ортосунда келген чоң залкарлар. Анан бул залкарлар куштун эки канатындай. Анткени булар бири-бирине жол бошоткон. Ошол жашообузда деле, тириликте деле эки кош мындайча айтканда ачуу таттуу ана аттан таңыбыз бар, аттан кечибиз бар дегендей. Анан буларда минор, мажор деген эки лад бар да. Бул минордо Ырысбай Абдыкадыров өзү ырдап болгон ырларынын баардыгын элге өзү жеткирген. Қалибек байкемдин артыкчылыгы ушул дөңгөлөк үстүндөгү Тяншан музыкалуу драма театрында Жумамүйдүн атам экөө белгилүү жылдыздары жанып турган чыгармачыл эжекелеринин жүзүн алып чыгышкан. Маселен, Сагып эже, Амара Жумакаева эже, Зейнегүл Эсеналиева эже, Гүлсүн Мамашева эжелер. Мына ушу залкарлар жалаң ушу Қалибек байкемдин ырлары менен
ел артист, эмгек сіңірген артист деген даражаға жетішкен. Қалибек Байкендин бір артықшылығы жүзі ұшында. Анан Қалибек Байкендерде бұлар қасиетті адамдар болғанда, менің кішінекей 5 жашар оғлымдың оғызына мындайша айтқанда түкіріп кеткен десем болып, Ерлан Ниязов деген өзімдің артынан ерішіліп келатқан кішінекей оғлым бар, азыр елге қызмат қылып жүрген кезі. Андемесе мен кезегінде 75 жылдары шыққан Сағыныш жыры деген ырнырдап берейін. Мұны белгілі композитор келе алып барушы Түгелбай Қазақ ағаздырдап жүрчеле. Мен ошол вариантын ырдап берейін. Бұлырды мен ошол Түгелбай Байкемдік екен деп жүрчүмүн. А көрсө менин өзүмдүн эле агам Қалибек ағамдык екен. Андемесе Қалибек Байкемдин арбагы разы болсун. Андемесе кабыл алып коюңуздар. Аткаруучу Темиркул Ниязов. Geç gündüğü soğulan kızıl gülde sargayan mı sağınçtı ümit mene acıradım şengen sübönümde dardım dimen gönlümde hayır koş ol menin kayranmahadım men kayra gel yaşarasın arman içten attın ay izge yalay aldaç kıyına aksın azavasın acıradım şengen sübönümde ay talvadım dardım dimen gönlümde acıradım şengen sübönümde ay talvadım dardım dimen gönlümde. Народовустық академиялық музыкалық драм театрының ырчы актрисалары.
тартынчылык кылбады. Шекилизбей атында табырдады. Тик карабай чырайыма түзүлө. Сен уялып жерди карап, сен уялып жерди карап кызардың. Сен уялып жерди карап, сен уялып жерди карап кызардың. Кетпей кетпей тағы уяттың қызығы. Мың ошондо ашыктыктын кызыгы. Кызартпаса бозорткосо кокуста. Бишкегимди аптабы куш, бишкегимдин аптабы курчысыгы. Бишкегимдин аптабы курч, бишкегимдин аптабы курчысыгы. Бишкегимдин аптабы курчысыгы. Ruhaniyat iri atqaruchi Shakirov Nurbek. Aldı gölgürap kamçıdan, alandı bütün kamçıdan. Akka bakır kız dünösü, akşım kar bolup şanşıdan. Ulu tonun kuşunday, uranımız kuşunday. Ruhaniyat babalardan kuraman. Ruhaniyat urbaklarga ulanan. Kökülüsünler tavası etsin. Ruhaniyat yıldızlarga uyanan. Arımı жерге сыйбаған, ажайып мурас жинаған. Ай күнден күткен бақ дөніп, аққына болып туйлаған. Ұлы жұрттың құтындай, ұранымыз ұшындай. Ruhaniyat babalardan kuraman. Ruhaniyat urbaklarga ulanan. Kökülüsün mardası etsin. Ruhaniyat yıldızlarga uyanan. Jarqın oldular, ellerge dostum, elçilip kırsın tamam. Kuşkutul var tuşunday, Kur'an'ımız kuşunday.
Havalardan kuralar ruhaniyat Urbaklar kapulanar Sökülüsün martabası elin Ruhaniyat yıldızlarga uyalar Sökülüsün martabası elin Ruhaniyat yıldızlarga uyalar Yıldızlarga uyalar Жүрсең емесен қайда атқарушы Жылдыз Абдығазиева. Жолыққанда бір өзіңі жолығып бол жазыма бақыт қонып жүрегіме баш идім мен назыңа көрімін сені қайра көп күн өтті дін қатып жүрісің сен еме қайда жүрегімді айсыздатып ай жүрісің сен еме қайда жүрегімді сыздатып жаз көлінде жандың айна көлге бізге түшкендей келген елім тағдыр айла сен да мені күткендей көрімін сені қайра көп күн өтті дін қатып жүрісің сен азыр қайда жүрегімдің айсыздатып ай жүрісің сен еме қайда жүрегімді сыздатып Ақ билікті өшірмеймін, ақ бір сүйіш ұзақ. Еш келгенге өкінбеймін, кетпейтістен еш ұмақ. Көрімін сені қайра, көп күн өтті дін қатып. Жүрісің сен еме қайда жүрегімдің айсыздатып ай жүрісің сен еме қайда жүрегімді сыздатып жүрісің сен еме қайда жүрегімді сыздатып жүрісің сен еме қайда жүрегімді сыздатып Туылған жердің тұрпағы атқарушы Айгүл Сатыбалдиева, аккордеондо Кыргыз Республикасының жеткізілген артисті Жұмабек Мадемилов. Қараның қайрап бошу бұлақ жерген ағылан қачан болса сен де жерден абақ толырапқа атыр жерді
yandırgan Çaykalgan yaşlı görün Özün cılgan Vakıttın nurun sepken Balalık günün ötün Varın emlistin Atbaşım tulgan cerim Ardakta sügön elim Oğlum benim Görkemim göz koyulgan Aksayar ban Görsünde kömür gider Hayra hayra Az başım araşanım Armasız can aşarım Can akşamım Asılır sizler için Adamlık olmak için Argay varım Asılır sizler için Adamlık olmak için Argay varım Argay varım Akordionda Cumabek Mademilov. Göl üstünde atkarucu Muhtar Çıngışbayev. Durmuş giyinin daim bir gezirdi Kayıp bittik gölün aylı tününde Göl şarkılda sen şarkılda Omuz benim koşu gitkenin Göl şarkılda sen şarkılda Omuz benim koşu gitkenin Kızmatlıyım daim bir gezirdi Aşığımın alacağım ilüge Kaşan olsa ir gezirdi Kanday solun yerimi tarsıydı Kaşan olsa ir gezirdi Kanday solun yerimi tarsıydı Yine daim bir gezirdi Kayıp bindik güldün aylı gününde Göğün şarkılda sen şarkılda Omuz benim koşu gitkeninde Göğün şarkılda sen şarkılda Omuz benim koşu gitkeninde Omuz benim koşu gitkeninde At başı, at karucu Dıykanbayeva Cıldız. Oyumda daim
oyuncusu Atkarucu Şiraliyev Mirlan. Altaydan gelir yakanda altından kımmat aylaylı armandı saldın yaşanma Aklın ayalır argamca aylanır seni tapkanma Kovazın yerdin yerdine çoğulurap gözün gelmeye Çoğulup başka bulgunsun çoğulup pay koysun evine Gel almay durgan bulgunsun elikte koysun evine Sananı samsar oyun Sağıttan sayın al oyunu İçinden yürem öptüğünü Bilme kalgan bağımını Korkulu çürümden değil Koşulay kalgan bağımını Çoğazın erdin erdime Çoğurak gözün gelmeye Çoğulup başka bulunsun Çoğulup pay koysun evine Gel almay durgan bulunsun Ezikte koysun evine Kımбай жолушу, тыншасам жүрек тоғушу
Kıykırsam önüm jetebi, kıynoğu salıp jemeni, kıl çaybay basıp getebi. Ömür gayrıktары atkaruçu Perizat Kıdıngava. Başımdın kızları Atkaruçu Konuşbek oğlu Kamçıbek.
çürük sızladı. Düşündü dağıtım koy koy, dün uykundu buzganı. Karbap bir alganar kar göz, at başımdın kızları. Görüp senin delinden gök donumuzu verigen. Görkemni bilmeyen ömrüm, görmeyir kalsam seni ben. Olurdun soğuk ızgarı, Olkundap çürük sızladı. Düşündü dağıtım boy boy, dün uykundu buzganı. Karbap bir alganar kar göz, at başımdın kızları. Alыстap menden kalkar kez, aytılbay kaldın aytar söz. Akılım barda kaytayım, aman bolsun arkar göz. Olurdun soğuk ızgarı, Olkundap çürük sızladı. Düşündü dağıtım boy boy, dün uykundu buzganı. Karbap bir alganar kar göz, at başımdın kızları. Karbap bir alganar kar göz, at başımdın kızları. Senin ilesin atkarucu Asil Osmanova.
ачуусу бийик тоо болгон. Асыл жол экен обондон, арманда далай обончу, ашалбайт сиздин долоңдон. Аткаруучу Жаңылан Айсаракунова. Жаңылан Айсаракунова. Сөз сүйлөө үчүн Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары Жунусова Динара. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү биздин областтагы Кыргызстанда бирден бир белгилүү болгон жана Кыргызстан эле эмес, Орто Азия элине мурдакы эсенге элине десек да болот. Калыбек Тагаевден билбеген кыргыз эли жок болуш керек. Бул киши Жумабекдин Шериалиевден кийин келе биздин ушу Ат Баштан чыккан белгилүү эл артисти, композитор, көптөгөн обондор жараткан. Мен бул иш боюнча эки ооз сөз. Калыбек Тагаев мына ушу театрда бала күндөн баштап иштеп, андайын Борбордо, Ысык көлдө көп жерлерде иштеди.
Bu kişinin çıkarmaları öte bir patriotluk temada, at başım jönündө, narınım jönündө, anan lirika temasında көптөгөн обондор жараткан. Акыркы эле мына өзүңүздөр уктуңуздар, Алтайдын ошол поезд деген Алтайга барып келатканда чыгарган обону белгилүү жазуучу жазып биздин тиги ат башылык Шайлообек Дүйшөев жазып берген текис ошого чыгарган обону. Анан кийинки акыркы обондору Үсөн куш менен коштошу деген обону угуп отурсаңар, кыргыз эли патриоттор мына көзүнө жаш албай койгого болбойт. Үсөн кушту бергени, ошо менен коштошуп көрөбүз, көрбөйбүз деп Ошченге ырдын текси мазмуну өтө жогоруда. Экинчи бөлөк жакка кетти, Ошченге ата-бабабыздын каны жаны төгүлгөн деп ушуга шайкеш обондор чыгарган. Көптөгөн обондор чыгарган. Кыргыз элинин музыка дүйнөсү, искусствосу үчүн бул кишинин эмгегинде эмгек жок. Чоң салым кошкон. Мына ушул белгилүү агабыздын 80 жылдык мааракеси быйыл болмок. Өзү тагдыр ошондой экен, быйыл дүйнөдөн өтүп кетти, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мына ошого арнап өткөндө Маданият министрлигинен өкүлдөр келип ат башыда ошо класс кабинетин ачты. Нарын шаарында да музыкалык мектепте класс кабинетин ачты. Анан бир жумалык жарыяланган областта. Мына бир ошонун жыйынтыгы бүгүн чыгып атат. Бир жумадан бери жер-жерде райондордо кароо конкурстар болуп өттү. Бул жалпы эле республикада ушундай жумалыктар өтүп жатат. Бул кишинин эмгегин эскерип, чыгармачылыгын эске алыш керек. Анткени бул боюнча кыргыз элинин музыка дүйнөсүнө, искусствосуна эбегейсиз зор салым кошкон. Анан бул кишинин обондой обондор жок. Ушул кишинин өмүрү өрнөк болсун дагы артындагы боореке бүгүнкү кароого катышып аткан жалпы чыгармачыл инсан жолдошторго чоң рахмат дейбиз. Жаштар келиптир, балдар келиптир, чыгармачыл өнөрпөс көп жакшы ырчылар келиптир. Көп ырларды угуп отуруп, мына ат башыдан ошо колдогондук кылып жаш балдар менен көптөгөн коллектив менен келишиптир музыкалык мектеп. Чоң рахмат буларга. Эмне дейбиз? Биз бүгүнкү иш-чарабыз Калыбек Тагайевдин ушу 80 жылдыгын утурлай жана жумалыктын алкагында өтүп атат. Онлайн режиминде конкурстар болуп, эң мыкты деген номерлер тандалып алынды. Сиздер жакшы билесиздер, Калыбек Тагаев 120дан ашык обондуу ырларды жараткан. Биз баягы өмүр баянына токтолуп кетсек, бул Калыбек Тагаев негизи өзүнүн жашоосунда атасы же энеси же бир туугандарынан музыкант болгон эмес экен да, бул киши ошо ат башынын тоолорун аралап, кой кайтарып, шаңгыраткан суунун дабышын угуп, ошо ат башынын кооздугуна, жаратылышынын сулуулугуна суктанып атып, анан ушундай бир чыгармаларды жаратууга таасирлениптир да. Бул кишинин баягы басып өткөн жолун окуп отурганда ушундай сиздерге айткым келип атат да. Демек, биздин ат башынын кооз жерлери, арпа, аксай жайлоолору ушундай адамдын чыгармачыл болуп калышына түрткү берген экен да. Демек, ырларынын көбү оор ушундай оңой менен аткарууга ар ким эле аткара ала албайт да. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Калыбек атабыздын эскерүү жумалыгынын жыйынтыктуу концерти соңуна келип жетти. Калыбек атабыздын элеси, обондору жүрөгүбүздө ар дайым жашайт деп терең ишенебиз. Урматтуу меймандар, ыр ышкоздору, айдан аман, жылдан эсен болуп, сак саламатта болуңуздар.